cumi n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa kabiri itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022. Inama yarayihuje ibihugu indwi byo muri Afrika y'ubuseruko ku mutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yemeje yuko hari urwego rwa gisirikare ruhuriyemwo ivyo bihugu ruzoja gufasha Kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho, ariko perezida wa Kongo aravuga yuko u Rwanda rutazoba rurimo. Hari aho hagati aho gushika ubu abanyagihugu bari ku mupaka wa Bunagana hagati ya Uganda na Kongo ngo ntibagirayo bacira nayo bamira, inyuma yaho abagwanyi bawufashe bahamagariye abanyagihugu gutaha, nayo ubutegetsi bwa Kivu ya ruguru bukabihaniza yuko abakora urudandazwa batohirahira ngo bace kuri uwo mupaka. Turasubira no mu Rwanda mu nama ya CHOGM ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'icongereza, tumve aho igeze. Tubafitiye ndetse n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze, duhere ikiganiro cacu ku makuru yerekeye intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ubutegetsi bwa Moscow buragabisha Lithuania ko ishobora guhura n'ingaruka zikomeye kubera ingingo yo kubuza igikorwa co gutwara ibidandazwa bica muri ico gihugu c'akarere ka Baltic bija mu gace ka Kaliningrad ku butaka bw'Uburusiya. Umwe mu bategetsi b'Uburusiya Nikolai Patrushev avuga yuko ari igikorwa gishobora gutera intambamyi, kandi ko ubutegetsi bwa Moscow bushobora kwihora ngo gishobora rero kugira ingaruka mbi ku banyagihugu ba Lithuania. Aya matati akomeza kwiyongera ashingiye ku ngingo iheruka ya Lithuania yo kubuza ibidandazwa kurengana bija muri Kaliningrad, agace gafitanye urubibe n'ubumwe bwa Buraya kakaba mbere kadakora ku butaka bw'Uburusiya. Lithuania ikomeza kuvuga yuko yoyo irikishira mu ngiro ibihano ubumwe bwa Buraya bwafatiye Uburusiya kubera gutera igihugu ca Ukraine, ariko ubutegetsi bw'Uburusiya bukavuga yuko ahubwo bitiye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Reka noneho tuje mu karere ku kibazo c'umutekano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abakurikiye amakuru yacu yejo mwarumvise yuko abakuru b'ibihugu indwi byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ejo bahuriye i Nairobi mu nama yo kurondera umuti w'intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe witwaje ibigwanisho wa M23. Mu byemejwe n'iyo nama harimo kurungika vuba umutwe w'abasirikare w'ibyo bihugu gufasha ingabo za Kongo. Uyu munsi perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yatangaje yuko u Rwanda rutazoba ruri muri uwo mutwe, ngo nta yindi mpamvu kiretse yuko Kongo irega u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda gogo rukabihakana. Aho ni mu gihe umutwe wa M23 watangaje yuko umupaka wa Bunagana uherutse kugarirwa wapfunguwe muri kino gihe. N'inkuru ya Prime Ndikumagenga ari Nairobi. Mu nyandiko yo kuri Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu ca Kongo bivuga ko izo ngabo zizoba ziyobowe na Kenya zitezwe kugomorwa mu mayinga ari imbere, kandi ko atangabo zituruka mu Rwanda zizoba zirimwo. Gusa itangazo ry'ivyafunditswe mu nama ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ca Kenya naco rivuga ku bihugu bizotanga izo ngabo ivyo ari byo, ibitazoba birimwo ivyo ari byo, canke ingene izo ngabo zizoba zingana. Rivuga gusa ko abakuru b'ibihugu bemeje ibijanye byose n'izo ngabo, kandi ko bitegerezwa gushirwa mu ngiro buno nyene. Bumvikanye ko izo ngabo zizokorana n'iza Kongo mu kugarukana no gutsimbataza amahoro mu buseruko bwa Kongo, zongere zifashe mu mugambi wo kwaka ibigwanisho no gusubiza mu buzima busanzwe abahora arabagwanyi. Abo bakuru bategetse kandi ko haba uguhagarika intambara buno nyene no kuva mu turere twafashwe ubu vuba. Abo bakuru baranashimitse ko amajambo yose yo gutukana canke yo kubiba urwanko harimwo no gukokeza jenoside nayo ahagarara. Ni mu gihe mu bice bimwe bimwe vya Kongo abanyagihugu bavuga ikinyarwanda canke b'abatutsi muri iyi minsi bageramiwe n'inkurikizi za bene ayo majambo.
hagati aho umukuru w'intara ya Nord Kivu irimwo igisagara ca Bunagana kiri ku mupaka na Uganda yaraye asohoye itangazo ribwira abagwizatunga n'abajejwe douane kuri uwo mupaka ko kizira kuhacisha ibidandazwa vyaba ibisohoka canke ivyinjira gushika ibintu bihindutse. Uwo mupaka ku ruhande rwa Kongo ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Lieutenant General Ndima Konguba Constant avuga ko uzobirenga ko azofatwa ko yinjije ibintu mu nzira y'amagendo kandi ko azobakorana n'umwansi gutyo abihanirwe n'amategeko. Uwo mukuru wa Nord Kivu asaba abajeje umupaka ku ruhande rwa Uganda gufasha kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe. General Ndima avuga ko iyo ngingo izorangirana nuko Bunagana isubiye mu minwe y'ingabo za leta FRDC yemeza ko ziriko zirakora ibishoboka vyose ngo zibishikeko. Tumaze kumva rero ibivugwa n'umugwi M23 ko mupaka wa Bunagana wafunguwe, tukumva nuko leta ya Kongo yihanangirije abacuruzi gukoresha uwo mupaka, ivuga yuko ugenzurwa nabo yise umutwe w'ivyihebe canke terroriste. Twashatse kumenya uko vyifashe ku ruhande rwa Bunagana yo muri Uganda, maze mvugana n'umuyobozi wako karere Ismail Ndayambaje. Umupaka w'ahangaha umaze iminsi 3 kuri 4 ufunzwe hano Bunagana kuko nta modoka zicaho ziri kwambuka ngo ziri kwerekeza kuri Goma nangwa ziri kwinjira mu gihugu cyo duturanye nacyo ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ibicuruzwa bimwe nk'ibyo kurya ibyinshi biri kuborera mu mastowa. Abacuruzi barababaye cyane ahangaha, nageze no ku maduka menshi arakinze, abandi bafite nk'amadepo icyo twita amastowa ahangaha menshi arafunze, ntawo kurangura ntawo gukora iki. Twarumvise bari abagwanyi bafasha agace ka Bunagana bavuga bati inzira ni nyabagendwa, abantu bashobora gutangura gukora, ariko mwebwe ku ruhande bwanyu mwakomeje kubwira abanyagihugu kudakoresha uwo mupaka. Ibyo ntabwo birashoboka. Ahanini bambuka umupaka bagaruka bariko bafite imbungenge nubwo baba banambutse inyuma bagaruka babona nta morale kuko urabona nta modoka zigenda irucuru ubu ngubu, nta modoka zizigoma ntaki. Ni ukuvuga umubare munini w'abaturage ba Kongo uracara ahangaha muri Bunagana Town Council. Bako twari twumvise umenga babugururiye ngo batahuke. Ni ukuri baruguruye, ariko natwe turacafite impungenge nyinshi. Bamwe turacababona baracara ku mabaraza y'amazu, abandi baracari mu gatare, baracara aho ngaho barakwirwa baramanuka taramamanuka. Abari umubare umaze kuwusubirayo ni mukeya, ndi kubona umubare ukiri hano ukiri mwinshi cyane. N'ubu ngubu uyu munsi amasasu gari kuvuga ariko gari kuvugira kure uyu munsi, abantu benshi ntabwo bari bagira morale yo kugaruka iwabo mu gihugu cyabo. Turacari kuri ico kibazo c'umupaka wa Bunagana ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23, leta ivuga yuko ari umutwe w'ivyihebe. Uwo mutwe wari umaze gutangaza yuko umupaka upfunguwe, ariko leta ikaba nayo yaraye igabishije abawukoresha mu kugerageza kumva ko uko abanyekongo bahungiye muri Uganda bakiriye ayo mabwiriza atandukanye ku gihugu cabo. Navuganye na Innocent Ndagije wo mu muryango udashingiye kuri leta Societe Civile Rucuru Jomba, nawe nyene ari ibunagana. Umuturage yabuze icyo gukora, yabuze uko yakwifata, nimba yakumva bya guverinoma nanga se yakumva bya M23, yabuze icyo gukora. Mubona uruja n'uruza rumeze gute ngaho ku mupaka wa Bunagana? Nakubwiye yuko umuturage yabuze nimba yakwinjira muri Kongo ahantu hategetswe na M23. Guverinoma nayo iracatega kuvuga buri kanya imirwano yakwaduka. None ibyo ngibyo nta na traffic zihari, twabyumvise twabibonye no kuri za video bari guhamagara abaturage batahuke, ariko uzi no gutahuka bisaba ngo bakwandika amazina kugira uzabe ririya wo kuzagaruka kandi mu Uganda. None ibyo ngibyo ninde wabyemera? Bose bari gutinya. Uzi yuko hano ibunagana
ni umupaka nyine na Uganda. Imigwano yadutse, abaturage birukiraga i Buganda. None bavuze ngo bakwanditse izina kugira ute kuzagaruka i Buganda. Ico naco ni ikibazo abaturage bafite. Byumvikana rero yuko nawe uracari muri Bunagana hakurya Uganda aho wari wabaye urikinga mu minsi heze nk'uko wabitubwira. Yego niho turi gutahuka byoroshe, uzimirwanira cyagenda iriya za bweza byirwe biri kuvuga ibibombe. None ubu ngubu gutahuka nta mutekano wa ufite. Mbere yo kugaruka mu karere dukubitire mu Faransa, sentare nkuru ya zose mu zica imanza z'amatati muri ico gihugu yagumijeho ingingo yari yarafashwe yo kubuza umwambaro bita burkini abayisilamu bambara mu gihe bagiye koga mu mazi ahurirwamo n'abantu benshi. Sentare yansi icifuzo cari catanzwe mu kwezi guheze n'umuji wa Grenoble. Uco kwisubirako kuri iyo ngingo, sentare kavuga yuko gufata ingingo ishimisha igice kimwe c'abanyagihugu ko bari kuvangura no kubacanishamwo. Umugambi w'ubutegetsi bw'umuji wa Grenoble wo kwemera yuko uwo mwambaro ufuka umubiri wose bita burkini wambagwa muri piscine wari washavuje imigwi y'abadashigikiye amahinduka bahengamiye ku matwara y'iburyo. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha imwe iburi minota 19. Aha ariko ni mu karere k'ibiyaga binini. Reka noneho dusubire i Kigali mu Rwanda, aho hari inama y'indwi ihuza ibihugu 54 bivuga ururimi rw'icongereza mu muryango Commonwealth yatanguye kuva ejo bundi. Iyo nama rero iricari mu rwego rw'imigwi. Ni muri urwo rwego rero umugwi w'abagore uno munsi wibanze ku iterambere ry'umukenyezi. Mugenzi wacu Samba Cuzuzo yakurikiranye iyo nama, naho mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa aja hanze y'iyo nama kuvugana n'abanyarwandakazi ku kibazo bumva nako ibibazo bumva yuko bikwiye kwigirwa muri iyo nama. Uyu munsi bari kumwe n'abagabo bake. Kimwe mu byo bagarutseho ni uko ibibazo bihangayikishije abagore henshi mu bihugu ababifiteho ijambo rinini ari abagabo bakiganje cyane mu butegetsi no mu myanya ifata ibyemezo. Stephen Twigg wahoze ari umudepite mu Bwongereza, ubu akaba ari umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bigize Commonwealth, avuga ko iki kibazo gikomeye koko ariko ibihugu byinshi byagihagurukiye. Different countries will do things in different ways. Some have reserved. Ibihugu bitandukanye bigikemura mu buryo butandukanye. Bimwe byahisemo guharira imyanya runaka abagore mu nteko, ibindi bigira amashyaka akora liste y'umugore umugabo. Icy'ingenzi cyane ni uko hari ubutumwa muri Commonwealth ko dushaka kubona impinduka. Haracyari ibibazo henshi muri Afurika no mu bindi bihugu ku isi mu kuba abagore badahagarariwe neza mu nteko. Equal representation. Ibibazo bicyugarije abagore inama iri kwigaho, Jean Claude Mwambutsa yabiganiriyeho na bamwe muri bo i Kigali. Kimwe mu bibazo abagore n'abakobwa bahuriyeho ni ikiguzi gihora gihindagurika cy'ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango. Ni ikibazo cyakomeje kuvugwa n'amashyirahamwe y'abagore ndetse n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Ni ikibazo cyazamutse kigera no muri guverinoma, bituma ifata icyemezo cyo gukuraho imwe mu misoro kugira ngo igiciro cy'ibi bikoresho kigabanuke. Nyuma y'imyaka isaga 3 icyemezo gifashwe, ariko abagore n'abakobwa baracyataka ko ibi bikoresho bihenze ndetse ko ari naho byazamuye igiciro kurusha uko byari bimeze mbere. Saidati Muronkwere ni umwe mu batishimiye uko ibintu bihagaze. Ngiye ntangira gukoresha Kotex yaguraga amafaranga 450. Ubu uyu munsi wa none iri kugura amafaranga 1200. Aho kugira ngo ibiciro bigabanuke byikubye kabiri. Ni kuki se iki giciro kitagabanutse kandi leta yaremeye kwigomwa imwe mu misoro? Ingabire Divine, umuyobozi w'umuryango Aimata Initiative wita ku bibazo by'abagore n'abakobwa, yambwiye ko babibonye mu bushakashatsi. Batubwira ko kimwe mu mpamvu zituma ibiciro bizamuka ari uko ibikoresho bakoresha bigihenze. Ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore ririmo no gusambanywa ku gahato ni ikindi gihangayikishije abagore muri iki gihe. Ingabire Divine yishimira amategeko yashyizweho mu rwego rwo guhana iki cyaha, ariko agahamagarira n'abagore kuyamenya. Hari naho bishoboka ko wafungwa burundu bitewe n'imyaka y'umwana w'umukobwa, cyane cyane nk'imyaka yo munsi ya 14. Twagerageza kujya tubimenya,
hanyuma twabona uwarenganyijwe twagerageza kumushyikiriza ubutabera n'iki inzego zibereyeho kugira ngo zikomeze kudufasha. Ikibazo cyo kubona imirimo ndetse n'ubushobozi bw'imari bwo kuyihangira ni ikindi cyugarije abagore cyane cyane ab'urubyiruko. Inama y'ihuriro ry'abagore iri kubera i Kigali yasabye abagore guhaguruka bakumvikanisha ijwi ryabo kuri ibi bibazo no gutinyuka ahari amahirwe hose. Barakoze bagenzi bacu rero batubwira ko biriko birakogwa mu itsinda ry'abagore kuri iyo nama igira 27 y'ibihugu vya Commonwealth. Reka ubu naho tuje mu runana. Philippe na Budense n'abariye bataguhetse byabagendekeye bite? Mugeni wakomeje gushaka inzira yanyuramo ngo akemure ikibazo cya Cedric na Jackie. N'urunana. Ibyo ukora ni ibiki Nadi? Ibyo ukora ni ibiki koko? Mbese mwaramutse mabuja? Waramutse. Ndangije gukora isuku muri salo, mbona bino bikombe dukuramo produit n'amacupa y'amazi byabaye byinshi, niko kubitwika. Ihute uzana amazi none aho uzimye uyu muriro. Ihute. Ngo iki? Kora ibyo nkubwiye yewe uzana amazi. Hari ikindi wari kubikoresha se mabuja? Muhumura rwose sinatinyuka gutwika igikombe kirimo produit pe. Nabyitondeye nkuramo idafite akamaro. Ikibazo nuko ibyo wakoze bitemewe byo gutwika rwose. Reka menyere ko ibikoresho nk'ibi bikoreshwa rimwe gusa bikajugunya umuntu abitwika. Hari ikindi se wabikoresha mabuja? Ariko ndebera n'ukuri rwose uko ntagaze mu myotsi nta n'agapfukamunwa yambaye. Imyotsi sirangirite. Ubu gutwika ibi bikopo n'amacupa bya plastike bitwaye iki? Ntibyemewe gutwika ibintu nk'ibi bitabora. Inzuma, ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaje, amashashi n'ibyo bikoresho bya plastike bikoreshwa rimwe bikajugunywa. None se ntabitwitse nge nabimarisha iki koko? Kuzi ko inatume n'ibishingwe mu mirima ngo bizavemo ifumbire kandi ibi ntago bibora. Ibyo bitandukanye n'indi myanda bigashyirwa mu makusanyirizo yabugenewe mu midugudu kuko nabyo bishobora kubyazwa undi musaruro. Kare kose kuko utabimbwiye mabuja. Uzi ko wasanga ntwitse amaboro nari kugurisha ntabizi. Ngo amaki? Nyine urumva niba bibyazwa undi musaruro ntako nabitangira ubu ntabigurishije. Suko bimeze Nadi. Ibyo bikombe n'amacupa bivamo amavuta ni ugushaka icyo tubishyiramo cyabigenewe. Muzajya mubishyira ahantu habugenewe ho kubishyira mu midugudu abashinzwe baze babijyane. Kuko kubitwika ni bibi cyane bihumanya ikirere kandi bishobora gutera indwara zitandukanye nk'umutima n'izindi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Ngo iki? Mabuja rwose niba wishinga ibyo mva mu maradiyo byose bizagutesha umutwe pe. Ariko se nyumva uzabireke rwose uzaba wirinze indwara ziterwa n'umwotsi Nadi kuko uzaba uzirinze n'abandi nkawe. Urumva wirinze kandi no kwangiza ibidukikije. Alo? Waramutse neza muge? Waramutanye. Uriye ko ngushaka cyane. Ndacyari mu gasantere nari nanyuze hano muri salon de coiffure yanjye kureba uko bimeze. Ubundi nkabona kujya ku kazi. Hagume ndaje gukunda gushaka cyane pe. Ko nakererewe se shamuge. Ntiwakwihangana se shaka ukaza kumbwira icyo nshakira mvuye ko uyu munsi ndi butahe kare. Noneho sarasinziriye bude. Umunaniro amusinzirije Fili. Niba ko uyu munsi ngakora rwose simbizi. Nibe nawe no kwicara utegereje abakiriya. Nge ngomba kwirwa mpagaze imbere y'abana nigisha ubwo surumva ndi bubyifatemo ne nijoro naraye. Tekereza abana bagiye kubona bakabona ushinze gatebe gatoki imbere yabo. Ariko bamuzimu ubundi Fili. Ubwo ibitotsi byaba byaje ntumva kugera ubwo ncuranguka koko. Ahubwo se ko duseka tuvuga iby'akazi. Ubu twirengagije ko ijoro twaraye rwose twarirajwe n'umwana wacu waraye aribwa mu nda kandi anahitwa. None se tubigenze dute Fili? Mbere yo kujya ku kazi rero banza umuheke umujyane ku mujyanama w'ubuzima musuzume anamuvure kuko rwose impiswi n'inzoka zo mu nda biri mu ndwara zivurwa n'abajyanama. Uravuga utyo kuko utazi akazi mfite Fili. Sinshobora gusiba rwose. Basha akazi se karuta umwana wacu. Reka ubwo bidakomeye cyane reka uyu munsi tumwihorere birashoboka ko ari mu nda hivumbagatanije. Biramutse bikomeje nibwo nk'ejo umuntu yamujyana ku kigo nderabuzima. Ngo ntuvuga ngo duhamane umwana urwaye angaha mu nzu bude. None se ko nta mwanya nifite wa mugabo we umwana akaba atarembye uragira ngo bigende N'inshuro batubwira kuvuza umwana agifatwa n'uburwayi koko.
njye rwose ibyo sinabyemera. Hamagara umuyobozi wawe umubwire ko ubanje kujya kuvuza umwana. ntibishoboka firi kuko turi mu matesite. Njye rero ibyo nagomba gukora rwose byose mbaye mbisubitse, ngomba kubanza kujyana Ganza ku mujyanama w'ubuzima. Ntaravuza Ganza nta kindi nakora bude. Rwose sinarenga amabwiriza baduhaye yo kuvuza umwana hakiri kare ngo mureke arembere mu rugo. Urakoze mugabo wanjye mwiza. Ahubwo se ko ugomba kumujyana asa neza, uzaho imyenda yiri cyangwa nsige nyigushakiye? Ariko mugo muracya cyangwa koko niko ubu ngubu ntabwo mbona ko amasaha yageze. Ariko se abo bantu urabatonganyiriza iki bushobo? N'abatonganyiriza ubuse baracya cyangwa ntabwo babona ko amasaha yo kwiga yageze. Ubu nabona ko bagiye gukererwa ishuri koko. None se twari dutegereje. Ntumuntegereza cyangwa se ko kitanyigishije moto. Ubu simba natwekerere na mama ugasanga nabagejeje aho bashaka ko. Ariko ubu mwatindijwe n'umunyengara wa moto yanjye mwanga kujya ku ishuri. Niyo twategereje. Ariko muranyumvira? Uretse n'abana nanjye niyo nategereje. Uyu munsi muragenda n'amaguru rwose nta essence nifitiye. Ariko rero uko nukuduhemukira bushobo. Bayimukira se gake mfitemo rwose ngiye kubakoresha njyaho bandanye ikibwana cy'imbwa cyiza. Ngo iki kibushobo. Ngo iki. Uko sinakubwiye ko nshaka kongera gucirira indi mbwa kankwa. Nari nzi ko wiganirira bushobo. Ubwo gucirira imbwa nibyo bitumye abana bacu bajya kwiga n'amaguru. Ariko kankwa ubwo urumva imbwa yatojwe ikinyabupfura idakenewe kugira ngo icunge umutekano kankwa. Urashaka ko bazongera kutwibira ihene? Ngewe rero sinshyigikiye kucirira imbwa bushobo. Uburinzi bw'imbwa nawe warabubonye ko ntabwo. Kuva baribye magisi yazerereye imbwa nazivuyeho. Nakubwiye ko nshaka gucirira imbwa y'intozwa rwose. Kandi nanjye nzayigishiriza ku buryo bwose itazezerera nka Max. Kandi nanga ko nkugira inama nziza ntunyumve bushobo. Izihe nama se? Kari kose iyo unyemerera tukajya kureba umuvuzi w'umuhanga abatwibiye ihene bari kuba baragaragaye. Ibyo se bikamara iki koko? Ibyo byakumarira iki? Akabameza amahembe y'ihene mu gahanga maze bakajya bazenguruka Nyarurembo yose bahebeba nkazo. Nanjye nababona nka bishima hejuru. Ibyo ntacyo byatumarira. Ntabyakimara nyamara. Ese ubu nirinde yo kubika ibintu byashoboka. Aho gutanga amafaranga make dusigaranye mu gucunga umutekano w'ibyo dutunze, tujye kuyatanga mu guhangana n'abatwibye koko. Nukuri munyihanganire mujyana. Mwihanganira ko ukoze ibiki se firi? Nabibonye ko ari bwa rugikandagira mu murima rwose utarakubita n'isuka ya mbere. Mbere na mbere ubuzima disi we. Uritanga nukuri. Ese Ganza uhise wongera gusinzira mwana wa? Sha arasinziriye rwose. Umenyerera koko nkuko wabimbye. Nigeza goheka burya mu nda hararyana koko. Nizere ko wibuka uko mugomba kumuha imiti nguhaye rero. Ndabyibuka rwose. Mubonye nta gihinduka nibwo mwamujyana ku kigo nderabuzima. Ariko akenshi abana bazanywe hano barwaha imiswi ndabavura bagakira neza. Yego mujyana. Ikindi rero murushaho kwita ku isuku yo mu rugo rwanyu firi. Kuko indwara nk'izi z'imiswi n'inzoka zo mu nda ziterwa n'isuku nke. Ni impamvu isuku twayigize indirimbo mu rugo rwacu Nonsiya. Buri munsi twibutsa akantengwa kuyitaho. Ni byiza no kugenzura ibyo mumubwiye ko yabishyize mu bikorwa ariko firi. Wenda igenzura niryo rikenewe. Nuguhozaho mukamwibutsa ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Naganza uyu mubona. Urumva? Urakumva rwose. Nubwo ari muto, nuko umutoza gukaraba intoki igihe cyose agiye kurya. Gusa ntiyigaburira. Wamugabira se ahubwo akabyemera ko abashaka kurya ibyo yitamitse. Mwubahirize gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya. Mugenzura isuku yo mu gikoni n'ibikoresho bagaburiraho abana. Isuku yo mu musarani. Murebe ko nta masaza agera aho abana bakinira. Cyangwa undi mwanda utagomba kuhaboneka. Rekeraho rwose. Abana cyangwa amatungo. Oya. Rekeraho rwose be wikomeza kuvuga ibyo bintu. Kugendekeye bitese bifiri. Ibyo uvuze rwose byinshi kantengwa ntabyitaho. Kuko hari ubwo ngera mu rugo ngasanga po abana bitumamo zuzuye umwanda n'amasazi atumaho atazipfundikiye cyangwa ngo ajye kubimena mu musarani. None urumva mwabuzwa n'iki kurwaza impiswi? Nuko umubwira akisubiraho. Naho ubundi umunsi mwarwaje Ganza ejo hazarwara mushiki we. Mbega ukuntu ari twiza we twose n'umweru oba. Reba neza kiri wabona harimo n'akumukara. Ndakabonye ni tubiri tw'umukara. Reba mu nzira mwereke ndabona yo wayitinya.
have oba guma hanze ntiwinjire hano. waretse se nkirebera imishwi Ko ari yanjye se n'iyawe have ariko uzi ko watumanye n'iyiti ikagenda ntiwongere oba. erega ndagira ngo nyine ijye ku ruhande ntirebere imishwi yose nta kindi rwose. Njye simbishaka rero. ariko se ndazigira ntiwaretse nkareba. Gusa nubona ko ari duto cyane ubukubaganyi bwawe ndabuzi di wagakozaho icyo giti kagahita gapfa. aha ariko ke rero urirata. Mwirase hose. none se ko wari winjiyemo kuki umbujije kwinjira abona nawe kuzitwara iki? Urakubagana ndabizi yewe ubundi kucyuje ufite igiti. ni igiti se nyine kwari ukugira ngo nsunike nyina buhoro nirebera imishwi yose nta kindi rwose. Genda se nyina. irate sha nawe bitumye utabona ko yatoraze amagi yose wayihaye. Ndamaze ariko sinshaka ubukubaganyi bwawe ku nkoko zanjye. wese ko wazirebye urabona nari kuzirya. Nushaka urakara ariko ndabizi ubukubaganyi bwawe oba kandi unyiciye imishwi ntitwakiranuka. erega ndabyitondera ndagira gutyo nsunike nyina hariya. Ndabyanze oba usunitse se ugasanga mu mababa harimo umushwi ukawujomba urumva wanyuzwa n'iki. ego kuzi ko wagira ngo uru rugo nta bana barurimo we. iyo abana bamaze gukura niko bimera. abanjye nibo batihishira umwe aba ari undi yikiriza yewe ahubwo mujye tubwira icyo waduhamagariye ntahe nasize ganza atameze neza. ese mugira ngo umuhungu wa Cedric ntari yari bunsaze mwe ababyeyi mwe. n'ubu ku ishuri bamuhannye se kandi yakomeje kwitwara nabi mujye. yakoze iki se kandi noneho babyeyi Shana amenye imvano y'imyitwarire mibi ya Cedric bude. uranyumvira umubyeyi anye none se niba wamenye aho ikibazo kiri aho kubyishimira warushijeho guta umutwe. yegora niyo mpamvu nanjye nkeneye inama zanyu mwembi kugira ngo nkemure ikibazo umwana wanjye afite. tuguteze amatwi mujye ngaho tubwire rwose. ubwo muzi ko yashubwe mami wangije Cedric hafi ubwo si umubyeyi wifunze umwana wawe ninde koko mujye. si umubyeyi wabyaye ariko ndamwita shuga mami kubera intera y'imyaka iri hagati ye n'iya Cedric anye. Neshyano riguye Nyarurembo n'ukuri kw'Imana. Oya ntabwo ibyo byaba Nyarurembo no wahandi. Ubwo so umuntu ninde koko mujye. Umva nta wapfa kumukekanye. Ni muganga Jackie. Ngo ndapfuye noneho ntabwo bishoboka ibishoboresha. None haba hari umuntu bagiranye ikibazo akaba ashaka kumuguteranyaho kuko mujye. Ubu ntashaka kumuharabika. Muganga Jackie ko kurumva yatinyuka gukora ibyo bintu mujye. Uvugishije nanjye ntanye. Ahubwo warakoze kudahubuka ngo bivuge. Naho ubundi wari kubuharabitsa umuntu w'abandi. Ngiye impamvu natinye guhita mbivuga abantu bose bari kwita bampindura umusazi. N'ubundi uriwe niba warizeye amagambo y'abantu mujye nukurinda kugaye. Ariko subwo Jackie uramuzi cyangwa umukobwa ukuze wiyubashye kuriya urabona yatinyuka kwisuzuguza ku kana k'agasore nka Cedric. Data we umva shaka ikindi cyakwangirije umwana dore n'ibiyobyabwenge bireze mu rubyiruko mujye. Ariko abashatse kuguteranya na Jackie rwose ubima amatwi ndakwinginze. Yego ni umukobwa ukuze ariko nubwo yakenera gukemura akabazo ino afite abantu bakuru kandi bakira abasiribateri nko ku ishuri ryacu dore hari ibisore nka 6 biri mu myaka nk'iya Jackie. Sibyo mva nabaretse muri isanzura muravuga koko ngaho nanjye rero ni nk'umwanya mvuge. Umva ibyo uvuga byose bibagirwe Jackie mujye n'ukuri ntiyabikora pe. Ariko rwose mfite ibizibitsi mw'abantu ngo ibiki ibyo mvuga mbifite ibihamya birenze kimwe. Wowe ufite icyemeza ko Jackie ari we wararuye Cedric ko ari cyo nkubaza. Iyi si telefone ya Cedric rikankuremo code. Fungure video imwe mbereke ibyawe. Ahangaho mva irebere. Gusa nkuye mwijwi sinshaka ko mubyumva mudakorwa n'isoni nk'izankuze. Akira cyore ni mwirebere. Uzi ko mbona ari Jackie koko anye ubuse ndareba neza. Oya igezeyo bude ayo Yezu we dore n'ukuri kw'Imana aramusomye. Oya ntimwamakanya gasi mwe muri kumpakanya. Ubu ni Jackie yewe Bikira Mariya we ndumiwe koko dore hano baranywa inzoga zikomeye n'ukuranye. Ayi we ndapfuye no Jackie na Cedric bambaye ubusa. Ashwi akira telefone yawe mujye ibi bintu sinshaka gukomeza kubireba jyana nakomeje kubireba yasara koko ndapfuye ntimubyiboneye ngaho namwe nimumbwira icyo nakora kuko byarandenze pe. Anyisi na Budensi yanabaguye mu kantu baragira mugeni ihe nama se mama wowe se ubona hakwiye gukorwa iki naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze abo mu runana bashoje ikiganiro